re le ba bana ba modimo a re bule mo di Bible tsa rena ke gopela re bule mo ngole la Kutulo chapter 17 Revelation 17 verse 1 re fika ka verse 6 bana ba khoshi re go bala Revelation 17 1 to 6 re bala le Revelation 18 verse 1 to verse 3 amen re ka That's right ke mo tleo mongwe wa ba rongwa ba supao ba bego ba swere dirutsi e supao a bolela le nna a re ka ke go bontshe go latla ga seotswa seo se segolo se se dutšego godimo ga metsi a mantši ke sona se magoši a lefase a dirilego bootswa le sona mme ba ba agilego lefaseng ba tawa ke sebila sa bootswa bja sona a nkiša lešokeng ke ile le moya ka bona mosadi a nametše sebata se sekwebedu se se tletšego maina a maroga se se nago le ditlhogo tše šupago le dinaka tše lesome mosadi yeo o be a apere moretile le mmala o mokhubedu a itšhepile ka gauta le ka ditalama le ka dipeta ka seatla a tšere senelo sa gauta se se tletšego magapa a ditšhila tša bootswa bja gagwe phatleng ya gagwe go ngwadilwe leina le ilego sephiri ye lego sephiri babele o mogolo mmagwe diotswa le magapa a lefase ka bona mosadi yo a tagilwe ke madi a bakgethwa le a ditlhasi tša Jesu ka tlabega gagolo ge ke mmogo 18 ya ba bona ke bona o morongwa e mongwe a fologa legodimong a ena le maatla a magolo lefase la edijwa ke letago la gagwe a tlhabotša lentšu a tlhaba mokoti o mogolo a re o ile motho o mogolo wa Babele o fetogile bodulo bja diriti le segola sa meoya yotlhe ya ditšhila le segola sa manong a ditšhila a ilwago gobane ditšhaba ka moka di nwele sebela se bogale sa bootswa bja gona mme dikgotši tša lefase di otswitšwe le bona a bapatši ba lefase ba humile ka boati bja maitshilo a bona amen re le ba bona ba modimo re ka tša madulo go tlosa amen modimo go tlhonofatša bana ba morena so re ke letša mission gape ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu amen modimo go tlhonofatša bana ba modimo sa fihle mo sebetsing fa then a re no lokologang ka moka re be ready then ke dumela the more re ba ready the more modimo a kgona go bolela maphelo a rena amen so re tswela pele ka molaetša wa rena wa ka metlha wa mo wa di-Sundays la tseba re tshwere service e nngwe fela re ngwathaganyanelanyana re bitsa gore ke the climax of prophecy so today re mo part 90 ke dumela jwale part 90 ya climax of prophecy a re boleleng ka the spirit of drunkenness moya wa botagwa amen jwale re ke khwetša mo Bible mo re balang ona mo lengwalo la Revelation mo la Bibele e re ampitša re tla ko bontšhe go latlhwa goba go ahlolwa ga seotla se segolo se se dutse mo godimo ga metsi a mantši ore then ore seo magoši a lefase a dirileng bootswa le sona and then baagi ba lefase se ba tagileng ka bootswa ka ditšhila tša bootswa ba sona amen so nya gore bole ka botagwa bo e re batho baagi ba lefase ba tagile a re ba le brother Sweet motlho mongwe e le ka re tshwarela verse 2 yela ya 17 sorry amen ke sona se magoši a lefase a dirilego bootswa le sona mme ba ba agile go lefaseng ba tawa ke sebila se bootswa bja sona amen jwale Bibele a ke le a re tshotile ditaba tša semoya fa jwale modimo le ka go bontšha batho o le ka go ruta ka leemo la lefase gore lefase le le mo seemo se se jwang gore o bontšha gore lefase la borena le taile spiritually speaking ba sa le mo tshwanelong amen jwale Bibele re tla tlo go bontšha go ahlolwa jwale e bontšha jwale Johane o bontšiwa go ahlolwa ga a system na e le bitswa ka mosadi mara re a tseba mo Bible kwa ka thutwa lentswe la modimo mosadi gantši mo Bible o tshwantšha phuthego wala ba Efeso chapter 5 le bolela taba e re o bolela mang le mang a rata mosadi wa gagwe monna mang le mang a rata mosadi wa gagwe ka mokgwa Kriste a ratileng phuthego e re jwale ka ge Kriste a ratile phuthego a e gafa ka baka le monna o molomong a dire jwale mo mosading wa gagwe ya no tswela pele a ruta jwale mafelelong gao go mothile jo kwa bolela ka monna le mosadi o re ke le botsa sephiri se se go le bolela ka Kriste le phuthego jwale re khwetsa mosadi mo Bibeleng jwale mosadi o re bolela re mmala mo wa ka
ka mkhobalang ka ona wa kwara a se mosadi wa monno mong ka re le ntho ena metseng a se ntho a tlhago wa kwara ke se tshwantsho ka re a gone mosadi le ba re motho o la le sebeta a gone motho a ka namelang phofele jwang bebele o nametse sebata se se khubedu sa ditlhogo tše šupang dinaka tše lesome and then o ko nageng kwa jale wa go kgona go lemoga re a e bolele ka mosadi wa tlhago e bolela ka setshwantsho sa a system jale ka moka rena re a tseba mosadi o go bolela ka ena fa ke katoliki wa ka lentswe la modimo diprofeta ka moka di a bontšha re mosadi o ke katoliki goba ke system ya catholic ya romanism jale bebele e bontšha o bitša moya wa modimo o bontša Johane go atlholelwa ga system e le e tshwere lefase le ka moka jale ge moprofeta ba bolela a re lefase le a le gabotse le a lwala mo tlhaloganyong o ba sa di o bolela o kgona go kwa le bebele a e tlhatsela jale bebele re Johane ga a šiwa mo ntle mola o hwetša go na le o a botswa le tla o bone go atlholwa ga seotswa se segolo se se dutse mo godimo ga metsi a mantši seo magoši a lefase a dirileng bootswa le sona ebile baagi ba lefase le seotswa seo se ba tagile ka sebela and then jwale o re ka moya wa ntša lesokeng e bitla kwa ka kwetša mosadi a nametse phoofolo mara ka kwa o boditse gore mosadi o dutse mo godimo a metsi a mantši ga e fitla kwa e lebelela kgwetseno mosadi o dutse mo godimo sebata jwale o thoma o se tlhaloša sebata seo bjale re a tseba re sebata seo bebele boleng ka sona ke mmušo wa lefase la ka keo amen o ile gore o laola mo godimo yona o dutse ke kereke kore go kwa ba re magoši ya lefase e bolela gore mosadi o system e ya borapedi e buša magoši ya lefase magoši ya lefase ko one le gore ona ge a kopane le mosadi o ba dira bootswa bo le gore ditšhila tša bootswa bo di taga lefase le la borena bjale ke nyone ke bolele ka mokgwane gore e tshware mara a ke tlhalose kudu gore taba ya botagwa ke isa kokae because ke taba e tswa mo baebeleng le a tseba re senotabi a se papading ge motho a ile a sa ba sa tsena botse mo mmeleng se mo dirisa dilo tše dingwe jale lentile ka sekgowa botagwa gore drunkenness ba le tlhalosa ba re ke go latlhegelwa ke go itshwara mo mmeleng le mo tlhaloganyong kore ba re you lose your normal control or you are deprived of your normal bodily and mental control kore ge motho a nwele jwala yo kore bo mo dira le go sepela sa sepela ka tshwanelo mola motho a diretse go sepela ya kwa o ka mo hwetša le gore pelo nya kwa mara ka se kwa le o hwetša le beletse kwa mara mmele o ya ka thokosi kore a ka kry le gore o tsena bjale o lebeletše gate ya ka mogae gore o ikorotše so o re ko o šutlha mola ka se ba tsena a ka no thula chipi ya ka mothoko so ka re o lositše balance ngiro mona and then le maatla ge motho a tsene ke sebela mo mmeleng a sana maatla a go dira dilo tša senya dira a ka se kuke dilo ka mokgwa ka dikukang ka ona ga se anwa a ka se kitime lebelo le a ka senya a le kitime a ka se sa bona dilo gabotse le ga re ke a bolela polelo ya gaga e sa kwagane le melaga le raragane kore o tlhakatlhakane kore ntho e a ka e bolele e botse ka no sekwe ka re motho a sa le mo tshwanelong o tsene ke sebela mo mmeleng jale le kwiša gore leemo leo la botlagwa leo bebele e le bolelang e tshwantšha dilo tša tlhago ka dilo tša semoya kere goba dilo tša semoya ka dilo tša tlhago gore go ne le ntho e nngwe e dirileo lefase le se sa sepela mo tshwanelong ka re modimo ga a dira lefase le a dira motho a mmea mo lefaseng go ne le mo modimo nyane go bolela a nye gore motho a sepela ona bebele re sepela mo pele ga ka botlhweki sepela mo pele ga ka bokgetho go ne le ka mokgo motho a reng ga phela bophelo ya ba re ke bona bophelo ba thwidi mo pele a modimo jale go ne le ntho engwe e diregile e dile batho ba tsekatseke mo tlhagong mara maitshwaro a bona a dira ba sa sepela mola modimo wa go boletseng ba sepelela ka thoko le ge motho ona a re ke nyako ya kae a sa ya moo because o tsene ke sebela mo mmeleng go na le ntho engwe e mo dirisang dilo and then motho ga ge bebele le tlhaloganyo ya gae jale tlhaloganyo ya gae a e sa le mo go tshwanetseng ge motho a se a nwele sebela o ka no botša motho be ke ba tshwantse kere o ka no botša motho mengwaga ya gago kgwetša a gana o botša re ke botse batho mengwaga yaka mo mmotša re gola bokae a gane nka se go botša ke gola bokae o bolela seo ka re o sa le normal ga a ka nwa mabotolo a mararonyana a sebela a o sa mmotšiša wa o botša gore na le mogeme kae a re ke nna o galampe nna se nna ngwana a re nomoro e la ba gana ka yona a HIV ya motafole gore allright ke yona nomoro e be fitlhila le jale o ka mmotša gola bokae a botša re a se ka e tekantšha le nna ka ditšhelete ke gola e ntši kudu nka reka motse o ka moka
e se gore a go botse re gola bokae a ba lefele dikii a re tsamaye le o bula mola koloi mola mo thokonyana ya gore le ya gore le goge pampiri eo mo a e fitlile gona ga a le normal ga a tagile o tlo e ntšha mola o tlo e swa mola ka mola a le bontšhe yone a re bona a ke papading bona gore ba ngwadile mo dima dipampiri tšaka tša mogolo a kry bona kore motho ga a se a tsene ke sebela a sa gola dilo tse sentse a di kitse a di boloke a di sa bolokiwa dilo ntšhetšwa ko ntla kero o bona nako nngwe mo otlhe mo ka kry-a dilo gantši di senyegile ke batho ba ba leng ka fase ga setagi sa mohuta ona o mongwe jale re kwa gore go na le lenaneo le lengwe le modimo a nyakang go le atlhola le le gore le dira motho wa lefatshe la kekele le gopolo ya ga e se ka ba mo tshwanetseng dilo tseo ba sentse ba di dira botse a di tlhokomela a di sa tlhokomelo mola modimo a ga fetse batho dilo gore ba di tlhokomelo a di sa tlhokomelo ke tsone dilo tse di senywang tseo ge motho a le ka fase ga kgatelelo ya setagi se se itseng lapa a le sa tlhokomela bana ba di o botswa dilo tse dingwe tse di tswa ko kae mosadi o botswa dilo tse dingwe monno o botswa dilo tse dingwe ka baka la motho o gateletse ke setagi le tshwara bana ba modimo jale leemo le re le bonang le ka tlhagela motho wa tlhago dilo tse tshwanetse ba di boloka a sa di boloka a sa le maitshwaro polelo ke bifileng ke mathapa dilo tse ka moka tse ga a sa bona dilo botse a gone ntho ya ge le etse ye shuma jale bebele e re baagi ba lefatshe le ba taile o ba bona ba ya dikerekeng jwale o ba bona ba ya dikolo ba phasa o ba bona ba dira dilo tse di bontšha di kgatlhisa mo tlhagong ka mo semoyeng ga ba dire ntho e modimo a ba beetseng yona mo lefatsheng ba busy ka ntho nngwe le mosepolo ya bona le ge pele tsa bona ba ya kerekeng go na le ntho nngwe ka mogare e re a re lokiseng taba ya rena le modimo a ba ye go lokisa ka re ba nwele pelo ke yona e nyaka go lokisa mare ba fitlha ko kerekeng ba ka se direle ntho e tee modimo a e boletseng ba gatela ka thokweng go ka ba fa mangwaleši ya ona ba re mangwaleši a tsela ya kolobetšwa še yona bana ba modimo bebele re kolobetšwang ka moka e tlang ka moka lena ba lenyako le balwadibi le kolobetšwe leina la jesu kriste ke molotlogo le balwadibi motho wa tai o tlo tla ona modimo taba eo ne a botse le kolobetšwa e tshweng mogare makgane bana bebele ya gage a e bala go ba re go fetša go e bala a jo tšea leseane a yo di tumpetša ka mometsi o iputse mara motho lo tša ga di berekile ke moya wa botaba motlang ona jale mara ke re re bole tšhenyana ga nnyane le bona ona lefatshe le le fitlhile jwang ka re bebele e re mosadi yo o dirile ntho engwe le magoši ya lefatshe ntho e mosadi yo a e dirile le magoši ya lefatshe ke yona e taga batho ba lefatshe e ra re government tša lefatshe le go ne le ntho engwe di busy di berekana le yona ye le gore e dira lefatshe le se ka la ba mogopolo yona ya nnete nka no fa motlhala ka re ba phasiselo tse le gore di a sona go phasisiwa di phasisiwa ke mmuso bale ntho e dira re batho ba di tlhola ba ba le mo lefatsheng la ka keno go ka ba botsa go ka lentso la modimo bebele re ke ka baka leo batho ba ga nna go kwa modimo lengwalo la baroma le re jale batho ba ga nna go kwa modimo a ba lesa banna ba tlogela modirelo wa bona wa go nyala basadi monna a duma monna mosadi a duma mosadi modimo a ba lesa ba jeke moya wa ditšhila ba bona punishment e mo mebeleng ya bona jale ge o fetsa bebele fetsa go gana dilo tseo o mongwe a naka kwa a apere dibrele tša go tlama a rutheile a tshwere di-doctorate tša go namelana o phasisa molao wa gore mosadi a ka nyala mosadi monna a ka nyala monna jale wena o lebeletse o kene gore ke molao mara bebele ya gago e batho ba tsweletse a ba e dirise ba pitse go ne le ntho e nngwe ye e dirang bootswa le bona ke yone ntho e ba dira gore ba tswe mo kgopolong ya nnete ge o bona mo dikuranteng batho ba tsere dinepe ba ye ka mokgwa mongwe basadi ba tswele ba le ka mokgwa mongwe banna ba tswele ba le ka mokgwa mongwe ko dinepe wa ipuša re mara monna ene o ga šala ebile a eo ba ka mokgwane a se apara mosadi yone ebile a se apara ebile a tswa mo dinepeng ba bontšha ba bolela ka yena ba mo reta wa ipuša mosadi o ga e tswa ka gae monna e tswa ka gae a ya go tlhobola mo pele ga batho e be go reng ka motlhogong gona o na a fota dinepe a bona motho wa batho a tlhobotswa mo fota dinepe tlhogo ya gae e reng gona ge batho ba tlo balang kurante ba sa fetele mo maphepheng a mangwe ba duletse le phepheleng tlhogo tse tsa bona dire wa bona re go gatšhise go tsamaya across
That's what I'm about to do. But I like the spirit of drunkenness. I can believe what all about Tegas and Ogramutai later. No, but I want to more the first day would be Mudimo to actually this system. But I reshape Liliana, I will let Abashi. Banaba Mudimu, Jole, Kolevela Mosadio, and out and the Kuri Mosadio, Hoso. Think I want to take our number and I don't know the first lady Moko is Nikaka. Now, also, I believe about Bala Fasili, but I hear you. Osquala Bala Rudula Mulfasi. Rosqualona, whatever I do the first lady. The first lady of Legalona. Kimon Nalva tomorrow. Keep baby tomorrow. Keep Tavayo to Nalva and the road Chagana. Interest in Kuri kimo iyango na asta wajaulo le mo ba tuba kuri kwa tegesa lo mo wote mo baba bebelere muruti ayebe munna wa musadi woti batho ba toro ba itse di Bible school for me ngwa ukone munna yita musadi ari today re tlo via maso bane ba le muruti mola bebelere muruti ayebe munna haleluya yena o tja musadi wa bona re man tlo ja motho a tsona Khane o tlaga motho o nwele mara ntwe a se a thoma ine le go ba e tlhotlileng hona o tšwetša go Bible school o nyako tseba Bible school ba tšwetša go ka Bible school ba tšwetša go mokgatlong wa lefase wa dikereke go le go mokgatlo wa lefase wa dikereke o tsere ka dithuto go tshwana le e tswa go modimo mafelong go etsa dithuto modimo mosadi o la kena tleng le tšeka mokatse di fashion tse go ba re banna ba tsamaile ba rona le di fashion parade Miss Beautiful Ladies. I don't know, Lutula Mutomo le Palaka le Tabuka. Maria Senikile Bella Mouth, why? You are not in the mouth. Why you fought a mouth, why nepe? But if I put on the mouth of mouth, can I go on about Tabaka Fofita Pukai? Eh? But come vote. Well, let's go over. Oh, well, the first lady not into any more. Marika Mokabella, oh, it comes to Moingamora Pidion. Dilo di ba wet le ka be le di bala le tšao nyolo re batho ba e seng batho ba dikereke tša molao batho ba ba le dikereke batho ba ba re ba re ra phološo that's why ngwana modimo ga a tswere phološonyana engwe ya mo mathomong a re tse re itshepileng o lebelele batho ba o rera phološo ya mo mathomong o ba lebelele mo dikurante gore batho ba dileng ka tsamonya ka yena o ba re o phološitšego wo bona na botlhola bo ba bo dirang ka mola dikereke tsela ke that is why re fela re ra bana ba modimo a re no ba kereke ya phološo o bana modimo a special person and o swantse a emelele mo leemong leo a ska no dulela leemo le leo Satan o kgona go le tlhasela ka re ge ba le ba bangwe ba le ka mogolo ba bolela phološo Satan a kgona go ba tlhasela wena ba sepala a ka no se go dirisetela ba di dirang a tla o disa go taga bo bongwe ba mokhutsana bjale ngwana modimo o swantse a tsoge mo borokong a tseba re ge re le bana ba modimo a re no dulela fela go no eketa go ne le mo o swantse re be gona jwale bibele re mosadi o tagile batho ba lefatshe la ka kene ka dilo tša di dirileng and then yena mosadi o sa bibele ka ya lešokeng e fitla kwa ka kry-a mosadi a nametse sebata se se na le mabitso se na le ditlhogo tse kae mosadi o mo lebitso mo phatle ya gone lebitso le ngwadile gore ke Babele wa sephiri mmagodi o tswa le makgapha ka moka lefase o re ka mmona mosadi o a tagilwe a tshwere le sebjana sa beine jwale o hwetše le ke motaga o thoma ko godimo ya ko fase wa le gore mang ke mang o mongwe o tagile o lekana le lefase le ke lona la mafelelofele gore batho ba lefase ke bona ba tagileng kudu o fetsa dilo ka moka ka re ke re batho ge ba itswa ko batho o nwa ona o mongwe o na le botlhale ba o ropa o mongwe ka re o utswanyana yena o sa le kaonana mara ba nwele bale mosadi o le yena o nwele mosadi o bile le yena o tagile wena ga a tagile ge e le gore batho ba lefatshe ba ba tagile ke mosadi ke ena ba fileng tswao mosadi yena o file ke mang ka o sonye kwiša gore batho ba no tagile ene motho a tagisa o mongwe o ra rona le dilo tša dinyaka o mo nyaka ditsala o le go mo tseela maatla be ke bolela ke dictionary ba bolela lentswe la botago ba re ke overtaken by joy kore bara wena o tagile ke lethabo kore ge motho a tagile ke lethabo le yena o nyakile o tshwana le ola wa go nwa jwale dilo tse ba reng o di bofile ba re ka mo a go tsene a re ka mo a go tsene ke mo ke tlo mona e tla a thabile kudu ba ba magale ba re mathude motho wa eso a bula le ko di kamoreng a re tse le bone ke dileng ntho e le gore a e nyake ka metla tla ka thaba kudu
motho le ra ka se ba o fa le something ge o se khopela tšatši go thabile ena kudu a o e khopele o bona o pharwa le ka ditšhelete rona mo le thabo le tletse ka mona o tsaile ke mokola a sa tsora itseng jwale mosadi wo gore a ke lefatsheng le a le tlase ka baka la gore o nyaka go le ntsha mo taolong ka baka la gore o na le kwa nyaka o le isa gona o na le ntho a nyaka go dirang lefatshe le yona mara o nyaka go ba isa go lefelo le lengwe mara pele a bitša go lefelo le yena a ba dirisi ka mokgwa o tshwanetseng because yena self le yena o a dirisiwa o šomiša ke ntho nngwe e motagile bela ge motaga e mmotša ka moara botagwa ba gae gore ena a tage lefatshe bela go na le selo ka mo godimo se se tagile lefatshe la ka keng jale re lebelela ka baebele bana ba modimo bebele re o nwele madi a bakgetho na le sere mosadi o botsebotse ke borapedi a re ebelele so mosadi o ke borapedi e re molata botse ke borapedi bo tswele mo lineng ya bona ya borapedi because sa mathomothomo jesu kriste ga a bolela o re ke tloa ga phuthego ya ka mme dikgoro tša bodula bago di ka seke tsa e fenya kereke mmereko wa yona kereke mmereko wana matlana a mathomo kore dikgoro tša bodula bago se ke be tša ba tša fenya kereke kore kereke ke mo le gore ge batho ba nyako tšhabela bodula bago ge ba nyako tšhabela hele Bibele, the gates of hell shall not prevail over them. So ge modimo ge kreste a tla re ke aga kereke o ba aga lefelo la matla na o ba sa re kereke jwa ke batho ba tswaetse kereke le building o ba tlisha mohuta wa tumelo ka kereke e raro bao ba ile ba bitšwa ba tswa lentswe church le raro the called out ge motho a le ka mara tlhakatlhakano a bitša ke lentswe la modimo le montšha ka mone motho le e ba a church lentswe le church a yo ba le bitšo la building ka mara dictionary le lebele lentswe le church le ra gore a called out people e tshwana le lentswe le god lentswe le god a le lo ra o la rena re mo rapelang lentswe le bolela ka everything an object of worship ge o ka rapela mosadi wa e ba modimo wa gago lentswe le god mara modimo ta o jare ke nna modimo ka godimo ga medimo ka moka ka modimo le yena o a tse gore go na le dilo tse dingwe tse di ka ba medimo ntle le yena mara o botsa re ke yena the living god agire and wa tse gore le ge e le morena o le le tšeding tšele batho ba ka ba dikhunamelo that's why bebele re ke yena morena wa marena a ga le marena a mangwe a gone mara o ne o se ka ba le marena a mangwe ntle le nne wena ge le waka o ska ba le modimo o mongwe o sone o tlhomphe morena modimo wa gago ka pelo ya gago ka morate ka moya gore wa ke peya mara o a tseba re go le le tšedimo polo so ga bolela o re rena bana ba modimo re a tseba re a re sa le ba tsamaya mo medirong ya kgale ya sebe ye le gore modimo wa lefasile o faufaditše batho jale bebele ya bolela go le le modimo wa lefasile le a swana jale lentswe le kereke le ra gore batho bao ba biditsweng that's why bebele e tswa mo gare ga bona lena ba setšhaba saka so mosadi o e be so e be kereke ka tshwanelo jwale mola e le kereke a sa sone goba a fenywa ke hele kare o filo maatla bebele re le tlolele ka meboa e mebe ka leina laka le ba nweleng tse di bolayang di ka seke tsa ba dira selo because ba filo maatla a go emelana kgatlhano le mekgwa ka moka ya dihela kere malwetse ke a diabolo meboya eo ka moka ke a diabolo bebele re kereke e ka seke a ba lelo tseo jwale mara re kgwetsa mosadi mongwe a tagiwa immediately a thoma go taba e ra a sa le mo lefelo le le la gae gore mosadi o jwale ebile o tlogetse le monna wa gae jwale o kgweditše mokgotsi o mongwe ko ntle ke lo tsa semoya tse mosadi o e leng kereke ra jwale ke kereke engwe le gore a e sa le mo lenanong la yona la mathomo a e sa le mo dikgopolong tša mathomo tša gore modimo o diretse kereke keng ke kereke ka leina mara ka mediro a e sa le kereke jwale ke kereke e tagilweng ke borapedi bo botsweleng mo lineng ka re mmereko wa borapedi gore go botšee batho bo ba tlise mo kreste ka e ya le kreste ba le mona kreste a thomile selo moraonyana ge se thoma go kwa dilo tšeding gore go na le ntho engwe e ba tsene ba ile go ile go a tsena ntho engwe ka maara mosadi ye ile ya dira gore a tago go ne le ntho mosadi a e dirileng a e tsentšhe ka maara badudi ba lefase yena mosadi o a na le magoši a lefase ba tsentšhitše ntho engwe ba dumele ke dilo tše dingwe di tsene ko bathong tše le gore di gakantšhe dikgopolo tša batho jale batho a ba sa nagana tree a ba sa sepela tree ba dira dilo tše le motho a sone go di dira le kereke ga e sa dira dilo tše modimo a tlhotse kereke gore e di dire e busy ka dilo tše dingwe and bebele re kereke ya re jale ebile e dina le diotswanyana ke mmago di-halos
Gona kereke e ke yona ya mathomo, and then ka morago go na le dikerekenyana tse dingwe ka re di otsonyana tse mmago tsona keo e re ke the mother kore kereke e ya re e le ka mokgwa e paletse go dula mo lentswe la modimo ha e sa bolela polelo ya modimo ya kereke re motho ga a nwele ga a sa bolela tse ya di bolela ya kereke ha e sa bolela modimo e bolela lojalo ntle le mo fela ke la ba belega marapedi a mang a yo yona a sa le mo program ya modimo ge ba rera a ba sa rera taba ya modimo ba e therela ja go feta ke bona ba e therela gore ba godiswe ba e therela ditšhelete ba rera dilo tse ka moka tse ntle le lentswe la modimo gore ba rera dilo ka moka ba ka rera science ba ka rera culture ba ka rera anything o ka nyaka ba ka rera politika mara kereke ba ka godisa dilo ka moka ba ka rera di-society ba ka rera magotla mehuta ba ka ba le netball club ba ka ba le soccer club ba ka ba le di-outreach di-picnic kereke ka moka e tswele ba ile ko kae ko parkeng ba ile o dula mo ba iketse mara ba dira ditse ka moka tse a gona ntho e tse ba di ya modimo gore dilo tse ka moka re sa re gore a di diriwe tsa go ya parkeng batho ba ka ya parkeng mara go isa batho parkeng a se mmereko wa kereke no kereke ena se di dile mo mmereko wa ena mathomo ge batho ba nyako ke tswela ba iketla ba iketla mara o kwetsa marapedi a tshwere batho ka dilo tseo go sena le etse ya modimo ba e dirang moruti wa tseba gore batho ba ba kgaya ba a ba phele ga botse and wa tsere mogolo wa kereke o tsere mosadi ya motho ka mo kerekeng o go motse o busy o dia di outreach lo tse ka mokati ka tesila eng ke bona ba bitsa batho ba ko TV batho ba addressa ke batho ba ko TV ba bitsa mama wa culture o le ba feta go kwa go kuranteng motho ke sangoma o trustite motho mara ka baka la re ke mosadi wa utuma jwale ba a tlo bolela basadi ba o rapela ba biditse sangoma se tlo bolela basadi ba o rapela wa di bona ditso tshwana ke go ba re botagwa re bolela ka ntho gore batho a go sana go nagana tswe motlhaong ke batho ba lebetse gore ba tšea botse mara ge ka metsiro le mesepelo o a bona mara batho ba sa le monnete jale nna ke re a re ye ko odimunyana re bona gore ntho e ka re e lwane kereke e busy e nyaka o tlaga batho ba lefatshe bale e tshwere ke eng ka ko modimo jale ke re ba ye mo lengwalo la Kutulo chapter 18 bana ba modimo ke tlo sepelanyana re tlo bala fitlha mo le bona gore jale botlagwa a se ba ge motho a nwele jwala fela go na le mekgwa e mentsi ya go tisa motho mo leemong la go tagwa e se ka jwala fela jale re tlo lebelela mekgwa e le gore borapedi bo goba mokgwa o mosadi o dirile dilo tse le ka tsone o kgona go taga lefatshe le ka pela jale ge re lebelela mo lengwalo la Kutulo chapter 18 bana ba modimo ke gopela ke mo sekgoeng brother because ke na le mantso a mang ke a nyakang ka sekgowa verse 2 ya chapter 18 ya Revelation e re and he cried mightily with a strong voice, Babylon the great is fallen, and is become habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and the cage of every unclean and hateful bird. Ere Babyloni, mosadi ola wa ngwadi wa lebitso mo. Babylon wele o isha ke o ta ilwa ke. Well, ore Babylon bothata ba Babylon o diregile Babylon o fetorile Bibele re branch e re bodulo go ba le mpale yona ke go mantwa se tsotso ba se tsama amen 2 a tla boja le ntlo a tla ba mogotso mogolo a o ile motho o mogolo wa Babele o fetorile bodulo bja diriti le segola sa dio ya yotlhe ya ditšhila le segola sa manong a ditšhila a ilwa aha jale la tswa re mantwa rena a se pedi a le go tlhaetsa manjwa tshwa bona gona go ntšha dilo botse ka nako nka re kere polelo ya borena ke tsona ba e se nabe fela ke le bontsha ke re nako ngo ka bolela wa re o mongare moya wa re spirit o mongare moya wa re soul motho a re moya bala ga sa tsaba re motho a re moya or a spirit or soul or air or eng jwale Bibele e re Babylon ela e fetorile a habitation of every devil. La tsa habitation king ge bana ba lena ba go dikolo ba fela ba re animals and their habitat ba re phofolo le legae la yona gore ge tau ile mo lefelo le jwale ke ga bo yona ka baka la gore lefelo le la lenyalelana le tau kudu mo le tau a eso go le kudu dia lo tsa tau gore ge ya ka go gagaba jwang ba mo bo tshwana le tau ba re ke habitat ya tau
Marega Tomata Maguma Suki bar each Cola High, more Evereka Wima or Repelagala Gata, Uber, is only P. Camara. Populem William, he is the number of high lion. Help go down a listening and assistant Tala, Sidula Morphilo Tala because Kimos Hono Lagamula Saiketa Salavella Disa will sword because Sidula Gamo. Well, Bibini Lifilole, Mosadu Babylonu. Wilderness here has become a habitation of devils. Kure dwale Mosadio over system ya le fasla again. Satan ga ile Moses ga le ka mara system yo. Wila azuka ro washitelwa. Ke mo adula mbotse. Kure ge Satan ana le ntwanya ka o idira mo le fasle. A go le lefelo le lengwe la gona go idira botse go sena chitiso bile asa bela ile silo go tshwana le ko Mosadimo. Mara ntwe ke kere. Well, when I never rapid, when Satan Uduji, cleanse gore, Satan Anana Satan, I wouldn't do it, Luricamara regulated, a Gaba Mutibella Satan as Gaba Satan. Good, Killara so much, I never never mount, to Honelic Amore, I will never mount. I never Jumana with a good Kirayo, or Amaka, good, Satan Anago Diradillo, Utrak Amolifin Leo. Ayahu dira kwa ayahu dira wana abuele hai ko kirikinyo. Amen. Kemo to aitwa ya mbereko. Uto akaga haya ayahu dira lutika mukate ya ukasela dira nga driver ya kai ya bonchana le batho wanga ruta batho sa sirutang ko tya dira. Maraitsa oya hai. Bela ga fika gae jwale mola simo ya butisa. Obana go le mbereko batho bo tjore o jaga wana. Yeah. Kimmer Gongo. Ogata Kokidula Amina, Kasatari, Passam Pujo Yagawan. Yudula Gam. Ngatoga 6 Gapia, Robeka Boja, Ogasam Pose, Kikogidula, and the Galusa Ramsar, Addition of Robinati. Kick a high, Ujagana, go like a mood ready Losna, was a Milwan. Was what? Leonardo to Joe la Pala, one of the more hours, Tabler Fica. But if Tala, you like Keka, Lemola, you men, and yes, Satan, when a lady feel like with Genero, Limon fascinated, can't about the radio. Udira Alemo, as I will like a sailor with a certificate sale. Yamatom, that woman, she has become a holder. A hold, Gevala Mugas Swageri, Mula Inore, Munger Budula, Muzinka, a hold of every, are some of the foul spirit. Moyomulumota today, a hold, cover a hold, ki a container, so a hold, ki container, go, Kamuhar, Rancho, what ki a hold, Galamasha, Mashola, Machavela into their hold. Urba give him a possible. Kimo Baba protected her. Amen. Heaven never like Heaven never by Heaven a fisher. Whether a twin child over slave, Heaven never chaba, but Chavella possible. Give over Chavalla, Nova for more Gassikum. Well, a Satan a hold and wherever a hold a grip. That's what. About hold this thing for me. But a parent to teach and well. Re elor on a lip like elor Satan will I saw a mulfase. Yeah. Oh, when I'm also I didn't out of the Molani Dirafella because when a lip like a load do the momenti. Amen. Bona, I can offer Saton. Lazar a mucho, but Baba and Chiva no one Bonaga Mato a moto, what while one of one di solo pilotare na ja khalja mulazoro ntwe be sa lu dilojo di be sa lu twalela no dilojo e be di planiwa from government ya party kana kwele gore boto go tsa motsoka mokane motsoka moka o sene thuso me gore clinic be le tla tsamaya lo inyaka ile motseng o mongwa wa mathomo ke le tlolela ka thoko a toropo mara ba make sure obligation le lengwe le lengwe so go be le bara mo tse yo ka le tshedi yonwa ba le nyaka le nwe so pushano ntwe tse jara tele kaka khale o ka thoka dithuso ka moka o thoka di clinic mara because ke banna ba ne ba plana gona le be jwang le ba le planela ona ge le feta gola
taba la dula mo ka ditšhelete le taba la diatlo tse kaone ba le ditsentswe tlo ya tšhelete tsa lena mo jwale ke re go na le system go bona dilo tse di tletse mo lefatsheng go bona di-fashion tsa lefatshe di tswile batho diaparo di utswitswe mašela mo mekhubeng mo gotlhe mekokotlhe mo matsweleng mo gotlhe mo ka kry-a le banna matsela o sa tseba nna go dileileng maro go eno ba go yo shaka re ba go tshwara ka letsogo ka re bona bositse bo le ko fatshe bona bo right ko fatshe ba dikolo bola ba sa tlhola ba re ba go tshware ka re entwe e tlile before e tla mo e leng gona mmamotla ntwe before e fitla mo e bang gona mo e le gore ngwana wa gago marogo a awa ba e thomile pele ka kwa ngwana wa lebeditse music maina le ba kitima ba fela ba go letsa marogo ko stage ba ya ngwane le pale gore ba le ba ralokela bana ba ba lena music o la gudu bana ba le ba bona mose gore o tshwana le moiso gore borogo bowe ba le ba letsa marogo ya go fase mara e tswa go ka entwe e ne le go ithomile tsa mo le ba tlaletse dilo tse batho ba di apara mo motla mo strateng mo sa thoma mo strateng di thomile kwa ko fashion show dilo tse no ba di bona mo kurante ba di bona mo magazine dilo tse ba re wa di order ya le go di TV gore o di bona kgolo gore tseo ba re di apara so gore ke di apara tsa Christmas gore mo so di apara le tshela le go ka re ke tafu duku gore di phulele tsa ka mahare gore batho ba bona nama so ba ile ntwe mo ka re ke fashion ba re mo motla ba ikitse kwa e tlile yela o thoma ka ngwana no munya la ka thoma so wa pere sheshe o dira la mudwa dilo tse bana ba modimo a no ba fashion go le le system e itishanilo mo fast e dira batho ba mo di gopolong tsa bona ke yona ntwe dira dia ntwe be gona mo fast go le batho ba go le ba tla re ba ipsina ke ga ka re a pere la bone diaparo tsa ka mogare ke ntwe ba kwa go jwale mo o matlile le shela mo jwale gore o lentse ka moka ka dikhala tsa lona ge ba le ka mokgwa ke ona ba ya mo tsetseng batho bo bona botse jwale ntwe be se ba ire tshosha jwale ge ba ba bona ba tshosho ba ba lebela ba re bona tse ba bona ba le nna ke nyako ba so ke ntwe tsa ga le fase le la borena mara e tswa ile go kae wa gore bibele le ke mang a diteng kwa a dira lotse mama o magapha ka moka le fase a dira ka mo kerekeng Satan, o thuntsha lefatsa le ka mara kereke. It's a hold. Gore every me boya ka moka ya ditshila ile ya tshwara borapedi bola so. Ya bontsha modimo ka moka. Go tswa modimo everywhere wa shala matimona. Ke ka mo ba dutsing every demon ile ya go. Amen. Bibele e tswela pele a cage. Mo dilo di khatletse o ba selo se ka mo cage gore si ka mo se mo fele ke mo gore selo se gore o se tswaletse ka ditšhipi se dula ka mo le fase le ka moka le controller from one place mosadi o tsamaile dilo tsa di dirang ka mo o di dira le magoši ya lefatshe ge ba fetsa go bona dilo tse ba di tsamaisa ba fela ba ya ba revisa molao wa naga ba fela ba re ka kwa ba re lephodisa le a dumelela go thuntšha tsotsi pele be le thuntšha jale ba busy ba fokotša dilo tse ba se ka la thuntšha tsotsi jale tsotsi eo a e sa ya gole ge e nyaka thunya le o tshwara police station poo ba tla dijang ke re ba ka se thuntše jale o ya ka mola a ba thuntše lephodisa la batho le tumola le makeke le ya ka mo le ka ma le thunya a fetša le thunya a ba tsamaya go thunya batho ge a fetša go thunya batho ka kwale go na le botlhatsi ba re motho o bolaile batho leng go na le di-lawyer tse di leng ready go ka bolelela motho ba tse ba re o bolaile motho ba mmolelele ba ba re mara o tlile jwa gore a mmolae re bana le sa botsa go tlile jwa ba re motho o ba le ka mo ga ya tswaletse mara ba re o ba tswaletse swine na o no ya tswalele jwang ke ka ga hae ma le ka tswalele a na right mara ba tlo botsa ba motho ba na le alarm ya ga e be e bereka hape wa gore kgopolo tsa batho di sa le gabone ba le go butsa re wa tlhase tsona alarm ya gago a go be le one na a se taba ya alarm motho o wena a kanye a ba butsi wena ba butsa wena alarm le ka re se go ba go ile on gore a se ile on ka 16 gore e ke le be ba re phoso ya na mo phoso ya hao e gona mo ka ntle go se ba ile la tsa ka tsi phoso ya ka ke nna ke re ka mo ga wa le sa butsi re nya kang ka mo ba ra o tla dira ha go le ke tshwara o je dimela ke dithunya o nyaka lo taba
jwale se ke le mothibela ke bogashi bo re na le bone a bo le fase bo tlile ka mo rapeding jwale Satan ga bona o dirile lotse jwale ke ra re bona ka o di ba ntse go na le Satan mebili a re bone jwale Satan ge a tseba modimo o re dirile jwang ka mogore a re le kra physically ka mo modimo a re agile modimo re tsere a re fa re gone go nagana botse re gone go dira dilo botse matsolo a rena a shume bela Satan ga anya go tlhasela motho a bona re ntse nka e shumisa go tlhasela motho gore ge nka khwetse e nngwe ya dilo tse di dira motho a shume ga botse ka thoma ka swatha yona ke tlo gona motho gore ke mo senya ga nnyane jwale ntwe ba ka mathomo ba kgonne ke iwana jwala ba re ba modimo ba go bontšha gore wena o na le di-chemical o na le matswatsana ka mogare ka baka la gore jwala bola go na le ntho e nngwe e leng ka mogare a jwala ba e bitsang ke alcohol kare jwala go na le ntho e nngwe element e ba e bitsang ke alcohol ka mogare alcohol ge e tsene ka mogare motho ke chemical e reacta le mmele wa gago and ge e reacta le ge e tswakana le mmadi a gago ka baka la gore o control o tloga mo mading a gago twi ge e kopana le madi a gago e dira le ke dingwe di sa šoma ka tshwanelo ke gona motho o bona motho tša teka-teka ka baka la gore motho o na le di-chemical tse di tsamaya mo mading go ka tšhala di-chemical tse dingwe gape o tlhakatlhakantšha tse di leng mo mmeleng wa gae go tshwana le go kgwetsa metsi a e jalo o wa tšhela sukiri o wa ntšha mo leemo la metsi jalo o di a sekambeleng jale le wena ge o tšhela dilo ka moara mmele wa gago o tloša dilo mo level e di swantse di bereke ka baka la mmele wa gago ke di-chemical go bona o e ja o ja matswai o ja di-chemical o ja diperifere dilo tse ka moka di nyaka ke mmele wa gago o be tsoe jwale le ikwisitse o swene o kise gore ko wena eng pele gore o tlo kgona go kisa botago bo botsene jwale Satan a tsamaya di a jwala a bona jwala bo kgona di-chemical di leng ka mara di jwala ge di tlakana le di-chemical tša motho di dira motho a losolo Satan a bona motho gore a ska dira lo tse modimo a di nyaka e nyaka a dula a tagile mara ka se kgona mo nosa jwala ka metsa jwale ke swantse ke mo nyakele ntho engwe le gore e ka kgona gore dira a tsagwe a se a ne jwala jwale a ya o dira ntho e ke bolelang ka yona mohuta wa botagwa jwale jwala bo dira so ge motho a enwa jwala bo dira gore pelo ya motho e bethele ko fatshe ke di-chemical akere pelo ya motho blood pressure yona a e sa betha ka tshwanele blood pressure ya theoga ge blood pressure ya motho e theoga ka mogare motho o na le di-system akere motho ka mogare o nyakile o tshwana le ka mokgwa le go agileng computer motho ka mogare o na le ditsamaiso go na le ka mokgwa mmele o šomang ka gona a kere mmala ge o ja dijo di tsena ka maramele di šidiwa jwang ebe di tswele ko ntle e bitswa ke system ke digestive system mpe ke system ko le dilo di tlhakantšitšwe ye bereka lela gore go direga so then go a ba le dilo tse di bolelang ka di-feelings o kikwela jwang mamota o fa o thabile ba bitswa ke nerve system di-nerve system di go na le tse dingwe di berekana le di-pain physical mo mmeleng go na le tse di berekang le di-emotions tsa dilo tseo ka moka tsona motho o kgona go di-change ka go fa ntwenyane ye nngwe motho a nyaka go thabisa ka go fa ntwenyane nngwe lethabo la gago le thoma ka ga di-chemical re o thusa jale Satan o tsebile gore ge nka tshwara engwe le ke motho a berekang ka tsona ka thoma go kgwathakgwathana le yone ke tlo mokgwetse and ge ke nyako ba dira ba sekatla ba senyaka ya pangedi ke swantse ke fele ke raloka ka dilo tse ke be ke kgwetse ya right ke tlo di abatwafe go ya service mara a go fekiwala this time o fa ntho engwe e re ye kereke kore tsumola o thita tlhogo mara o mongwe a re mmetšhe kore tselotso wa mpisa o na le mokgwa a re ko kae a re roeta a re kore maeta ka go ba gona tlhago ya motho e jwale re tswalela tsebeng go laona le nthwela Satane o mekile tšore go tswalela tsebeng o tswalela lerato ka moka o tšhala matswai ka moka a nyake ga gore o seke wa rata dilo tša ga modimo jale efangedi e bereka go kgarametša dilo tseo jale go bona bangwe ba kgopiša dilo tse dingwe di bolele ka baka la gore dilo tse dila le ntho engwe ka marabona and-a ba amogele gore efangedi swantse kgale dilo tseo jale go sona jale ke tlo ya kae jale ke nyako dira so jale ge re feleletse a ke bolele ka motho because ke tlo e tswalela taba jale motho so motho ka mogare ga go na le dilo tse go na le merethetho la bona pelo e betha
pelo e betha ba ke heartbeat ke pelo e pompa e riwala a yo pompa fela e pompa e riwala madi a tsamaya mo mmeleng a dia morethetho o itseng mo mmeleng ntwe morethetho o dia le boko ba ga o bereka ka speed se se itseng gore o kwalilo ka mogomong go le di-processor pelo ya go e betha ka mogomong di-emotions tsa gago di ba gore maikutlo a gago a ba balance ge pelo ya gago e betha ka mogo itseng wa itshwara ka ke yona e tlatšang madi mo gotlhe madi a na le di-chemical that's why go mongwe ba fela ba o tšea ba mo tšeeng sample ya madi mongwe ba re hemela ka rantwe le mo hemo wa ga o na le eng ke chemical ntšhwe jale ge motho a jwala bo tsena ka moramele bo dira pelo e bethele ko fatshe ge pelo e tlomo bethela ko blood pressure e ba ko fatshe go tshwana le ge battery o na le battery go na le dilo tse di phelang ka battery ge battery thoma go fleta dilo tse dingwe sa bereka botse go ya mo koloing mola battery ge e tletse dilo ka moka di a bereka di-indicator di a bereka mabona a bereka dilo tse ka moka le dipele di a bereka ge battery thoma go fleta tse dingwe di sa bereka o kry mo e bereka tse dingwe di sa bereka motlho mo di-brighter di sa bereka mara pele ya lla ka moranyana battery saka pele e sa bereka o dio bereka di-indicator tse fela jale le pelo ya motho ge e betha ka mokgwa wa tshwanelo mmele o le mo tshwanelo dilo ka moka di a bereka mara ge pelo ela e tlhoka o saka o betha dilo tse dingwe di sa bereka mo mothong and ge di sa bereka ke mo sathane a nyakang letshwara jale ge pelo ya motho e betha jale ge pelo motho e betha mo bethela fatshenyana jale le kgopolo ya motho a e sa khwetsa madi ka mokgwa o lekaneng ntwela e dia re motho lo tsa serious a study tsa serious that's why motho a tla ile ka mo ja go lo tlo thula to refe ntja tsena ka mo pela yone ntja refe na o tsena ka mola because a sa gona go farologantšha nnete le maka jale le emolela le kgatlisa ka baka la gore he motho a le mo lefelo lela lilo tse senya a di le bantsi tsa bophelo tse ke mathata di nyaka o solviwa jale bo motho a di sa tshwenya jale o a di tlogela ba ge o imetse ke mathata a mantšintši motho a imetse ke mathata ga ne le jale jale go le bo mo dira re pelo ae kore battery flat e flata mathata le a sana taba lo jale o kwa bosi kudu a taile ka baka la re o tswile mo le molao le mo mathata jale satane le wa itseba ntshweo wa itseba ga botsore ge pelo ya motho e ka dula mo lefelo le le itseng mathata a motho a fe le ga le gona o mo fa kgotsofalo e nngwe ya maka ka re ge jwala bole bo itswa le mo le sa le mola jwale ne go le tšhabela a tsora a e kae o nwa bo bongwe gape o a saka jwale o ikidibatsa leemo lela jwale go so jwale banna ba jwale sathane o lemogile gore ka mara mmele wa motho ke le ka go tlisa kgopolo e nngwe le ntshwara ganyana sathane o lemogile gore ka mara mmele wa motho kgopolo ya motho e fitlha mo stageng se sengwe se le gore ge e tropa motho a sana taba le tsela sathane o meka sore kgopolo ya motho e fitlhe mo leemo leo ka metlha gore le go ka botsa motho efangedi o motsa lefase le a fela ba re le a fela hae re tla bona gona gore a nana ba go ema kore mane o reng ga botse o ka motsa o sokologa kolotse di le jesu kriste tone gore re ko modimo rata batho ka mo kore kgopolo ya motho a e sa kgona go gripa reason a sa kgona go ema mo le tsa botlhokwa ke dinyaka gore a eme mo tsone because go ne le ntho nngwe e a direga ke leemo la botago mara siame go ne le ntho nngwe e mo direla a be ka mokgwa ke ntho e ke e bolela ke re bebele ya e bolela modimo o tlo a hlola systemeng ye e dirile gore begopolo ya batho e tloge mo leveleng ya nnete ba sa kgona gore re sena dilo ka mokgwa wa nnete ba sa kgona go kwa nnete bebele re modimo o tlo ba lesa ba tšea ke mewa ya phuro ba ya go dumela maaka kare ke nnete ke ntho e lefase le jale ntho bothata bona gore ge ne dutse ka mo re iketlile re botsana dilotse re swantse re gopole gore go na le leemo le lengwe le lore a la sona go fitlha kara dipelo tsa nna because o tlo tla kerekeng o le kara leemo leo le sa loke sele o sa nye go le lokisa kore ntho engwe le engwe e bolela o yore o rerama o la ene ka metla ga bolela go feta mo lojene dilo tse tsa motho ga tlana mo tsa jang kgotama wa tseba mara o shitile o ishare o ka a ka tlamola phathing la feta ka speednyana ka gore e nkisa fasenyana ena o nyako lebelela leemo le mara ke leemo la nnete le le bane le wena wa o sa le face o le lokise jwale o gaka ke ge o tahilwe o ishare a o ne dilo tsena mola o tseba di gona a shikile mole bale ke leemo le ke le bolela botago jale sathane o ne lo tša di dirile gore a tabe batho gore leemo la bona la sebe ba se ka ba le lebelela leemo la bona la go se phela gabotse ba se ka ba le lebelela leemo la bona la go se tlile mo matleng a modimo a bolela ba le tlhole bone gore re a rapele ntho e gakantšha motho ene e dira gore motho wa mofuta oo mafelelo bebele le godimo go tseneditsago bjale bo gore gane ke ba bafeng bao a se ba ke o tsagoa fela ke bjala
le ba o tla ke dilo tsa fa sela ka ke jale banna ba ntwe ka se ba le today jale ban Satan o ile a lemoga gona le leemo le lengwe le le dira ba re motho ga ke chemical e nngwe e tsene ka mara leemo pelo ya motho e le mo level e itseng pelo ela ge thoma go betha ka mogomo and then go na le condition tse di emelelang a kere madi a circulator kgopolo ya gagwe e thoma go lemoga leemo le lengwe kgopolo ya gagwe e thoma go kware pelo e bethela fatshe e releasa maatla a mangwe a mokhutana ba bitsa ke dopamine ela is no ba released on your brain physical ka maratlhago ya go thabileo ba o dileng nthola e dira re o lokolowe le motho a enwa o fitlha mo leemo leo a se nyaka selo a sa wara ka selo o tlohetse jala Satan ile a bona gore right leemo le ge nka kgona go dira kgopolo tsa batho di fitle mo leemo le ka metla mo le gore ba tsana taba le seo ke tabe ke feditse a tsamaya ya music is very powerful. Music le ke into ya music ile a ke le beta tamburi le ba ngele fem beat mo a le fele re ba re fem beat again le beta beat again ntwe le ka mara ba itsa ke pelu dia hard beat aba a se ka ba la ra di tswale dia tshwana le ke di beat ke twaga jwale mmele wa motho o bereka ka beat etse ki e go ka thoma go ba le leemo le lengwe wa thoma wa tshuga so o tla kwa le wena o tshwara more a beauty change jalo jwale di a duma ka pelo e batha ka mokgwa e rata ka renya go swatla le dihempe wa kwa re aowa pelo e tla mpereka jwang le gopola ga e sa re sena botse ka re pelo a e sa betha mo tshwaneng kore everything wa tsa dilo ka moka di dio tshoša kore pelo ga e sa le ka mokgwa wa tshwanele ntwe ngwe le ngwe yo tshoša ntwe ngwe le ngwe ke kgolo a o sa tse gore ko kae le melagawa le sa kgona go bolela o tshoile jwale Satan wa tseba re nka dira ka kopana le leemo le ka fela ke le bereka nka dira motho a phele ko leemong le leng jwale music ge motho a okwa ntho ya duf ke yona frequency ke yona bass ela ke yona e lebanang e betha ka morituto o le gona le wa pelo thwi jwale mmele wa motho wa gagile ka mogo ge o kwa medumo ye nngwe ngo kontle mmele wa motho wa gagile ka mogo le o swantse o tšee medumo ye tswang kontle o le ka gore wona ka re o diretse go phela mo lefatsheng le a o le ntho engwe swantse e lwa le bophelo ba gago le kontle jwale ge go tswalela medumo ye mengwe mmele wa gago le ka go adjusta gore wena le medumo e tswang kontle le kwa le ya bona jwale base ele re ku o kry e kitima e le mo diflorong e jikina le mafestere o tla kwa pelo ya gae sa le ka mokgwa wa tshwanelo e ba ka mogomo jale ge pelo ya gae sa betha botse e dira di-system tša mmele wa gago di sa betha ka mokgwa wa tshwanelo kare di hwetša rhythm di hwetša beat go tswa ko pelong jale ka go tšhentša ka mokgwa pelo ya motho e bethang ka gona ka music o ka tšhentša ka mokgwa motho a naganang o ka tšhentša ka mokgwa a hemang ka gona ge motho a ka tsena mola music o labotse motho o ba reng a bolele wa tseba o khomotse ge a ka tsena mo le gore music o la ba o setile botse wa ba wa thakana botse le pelo ya gae ko botsa nnete pele a dialo tse di supo go elela pelo yo kwa se a napile a betha le mo fatshe ka letolo napile a isa matsolo ka bo maketse motho a no ba rostere ba ra wa gomme music o mo dia ka mogwana wa ka thabila aha ka batho ba ka moka ke eng ntwe motho so ke music jwale o Satan wa tswa mmele wa rena o tsamaya ka beat jwale ga ka go le fasting a dira beat ye le re mekere tlo phela re ikwa ntweng wa around us wa tswa o tlo kgona go alter ka mogore e tshwarang ka gona ka mogore naganang ka gona a ka tšhentšha dilo tše dintši tša maphelo a rena that's all ke se taisa mathomo jwale music jwale bare lentsule bass ye ka mara music bare a botse modimo o ba dirile gore selo sa go ba le bass be papa a be le ditwa ba le jwalo twi selo sa go ba le bass be sentse be papa jwale voice ya papa ke yone e be tsamaisana le ka mogola music o dirang batho ka gona ke ka mogo voice ya papa go motho be sentse ba imodirile ka gona gore e leke go altera maitshwaro a hae jwale Satan ga bona gore voice ya papa ke yone e dira mmereko moso kodi ya music o le o tlo tsamana mola voice ya papa e tsamayang gona a ya music jwale ge ngwana
music le tu o mo yena mmele wa just ke mo ka lo je ba di bolela ka ra beat ela ge kwa go lla lo tshela di tutu a gre ba tsodi ba go le di sa ke le nna le re shambana ba le jalo lo tshela di tu ntse di theletse ka mara batho ba tsaya ngwana ha ka ma because ntwele e be se ntwa ile voice ya hao jalo ntwele e kukufu e ditapa rhythm ya ngwana bale khopula ngwana le yona e tsia le mo lelengwe o music mo sa ona a ona chomi o ka no rututsi mo le ntore batho ba tsa ba tla re tlaba ntse wa pya ka mo a o ya jwale le jwale ntudi a tsa ga monto bai ya betha ka mo ya wena ntudi di a lutsa o ka tlhokomela o ka khotse se tjo ya ka mo ka tlhole ka lutsa o mo njora ke dinyaki lo je o go tjentjo wa tjentjo o ya ba re bo a mama le dira o mo tjela o wa o jere yale khelo biti le tse gona o tjokotja o lo mo go na gana re biti ya ka mogola mo ngwane e re ge di a jwale go be le voice mo ka maga e re tshaba sekolo kuku tshaba sekolo magala ngwana o sa sa sekolo mara ngwana o kwe amen bale batho ba go ya go di night club ba re ka mogoba bophelo ba bale night club le ke mo ba music o lela go di bale o dira heartbeat ya motho ya go fase ge sne ya go fase mathata ka moka hajo ke ka mogommelo wa motho o dile gona go pele motho o thoma o betela fase battery flat ke di motho a di sa light mathata la o sa bono ba re gomme ba le nyaka go kae okay go re ga ra o le yena because dilodi ya fase yale music o khona go dira ntwe o so nwesele music o le tio khona go di bale ko tsirna le ona gore go tina tla go ke mo ba dira le tio ene leemo leo le music le khona go le dira ke le khona go dira ke jwala but music o le dira 100 times better than jwala amen yale music ke ngwa di bitetse satana a di lokoletse mo lefaseng le gore a change le faseng go bona marogo ke bolela re aya wa tla ko matolong kwa a se a we fela music go ba buditse enough mo le ro ka lo le ka go khala motho ona today o tlo lwa wena o mo yo maro afa o bona marogo a yago o tlo bo German mind your own business o bo ja motho ntwa tlhaloganya a sa gona kwa le tlhalo because o tlisitswe ka mo lemo la botagwa ka mo amen that's what music over na ba modimo ba o ralobang is very important ntle mo ba leemo leo la ge motho ge blood pressure motho e ya fase ke leemo le lengwe ale le khatha batho ba ba dulang ka marana because le dira ba le mathata le tsona le jwala ba leemo leo le jwala le tsena la suicide ge motho a tlhokogana ge pele ga thomo ba tla fase asara o soma raga ke mara ya lo tlo he gore le ya molela le ya a bona rawa ke a spela a salwa le selo ba ntho ka baka la o tsa ntho ba idea ya music bela satan o lo ke dilo dilo bana ba bantsi ke ba fetsa kwa music wa mhuto le batho ba bantsi go easy gore ba ka commit suicide because suicide le yona e ba disa ke motho a ke khamile yona thoma o fella ke moya thoma rarama e tla mo le molelo ka mogola motho a o tla ga kwankana le wana o bonya go epla o fitla mo le molelo yona music wa mo produce a lot of suicides amen that's what bana mo modimo kana go ngwe le bona le dirang ka mo malapeng ka nna go go jo bitsa moya wa suicide ka mo lapela ka lotso di letsa mara ntwe go rena le go zikana go bale ge dilo tse di lla bale satana bo no music o le bale bale go ya gona ya dilo tse siona bale music o gona go batho ba bantsi go feta anything else go ka nna mo le bale a go tlo go rudi eselo o ka le botsa batho o na le dijo tsa mahala mo a gere la bona mo ka mo phakeng ka mo go tana ba dijo tsa mahala di ka mo wa ka mo ground ka mo go setla wa se bolele selo wa no late ba ka se ye go dijo power ya music yo ba tsosha ka kwa bo bina ba tswe ke tala go le go le ba se ba ye go phakeng go tala go na le dijo because music o na le more power let's up jwale ka ba kala re dilo tšeo di bona ge tšeo di gona di na le maatla ape ke swere pampiri ntlo di diela dikopi ke ne tlo epang jwale dikereke tse dintši di lemogile gore di-night club ba tšea batho
ba re tšela batho ka dikuputše kereke ya bona ro right le bereka so ba reka sound system maina bathata le ngwe botse jwale ba e seta ka mokgwa ile gore e tlolla go tshwana le ya kwa ka ba nyaka the same effect jwale ge o tlile mo le mo le jwale kereke a e sa rata e fanile ba shumisha music ka mokgwa ano la ba go night club ba o shumisha ka hona gore motho a bine o kry bila latlhe le diaparo kwa le a sana le serikaba le selo jwale go night club ba o kereke ba seta sound system la monate e dula botswa ge tututututu gore mola a ba sokologa gore wa tsa music la o dia ka mogolo wa la go dirang o budira ka mogolo di drugs di dira gore o tisa mo level le ngwe go tshika hallelujah balla kere agere ena se ba sokologe ena se ba kolobetse ena se ba apare botse ena se ba tshware di bible mara just because of the music la o dira ka mogolo o dira di tutututu tela o ba o dira blood pressure ye go fase ba tsene mo le mo lela le re dilo ka moka di atwa yo di kereke di bone re ka stopala ya ba raisisa le batho ba music di mega churches o kura le tsona le yime botse mona sound system di mola le ngwa botsa ke sound system e wrong mara music o ba setang ka bona ba o tseba re gale ntwe dira ikisha satisfaction ya maka jalo go ya moruti le na khatla go the atmosphere ge batho ba ka thaba bana ba modimo le ya go botsa nnete ge batho ba ka thaba le wena wa fitla mo batho ba thabile gona atmosphere ya le thabo le wena e go thabisha wa sona ba fitla mo go ja batho ba lla o tla go ikisha ba lla o di butsa o tlo fetsa le wena le ba butsa le go ra ke tsi batho ba lla ba ba ka batho go ja batho ba thabile o ya ka mo ka thabile go bolela o ne ba sa bolele selo sa ga modimo ne o tlo go ja o thabile le bona because ntwetse di a fetela jwale ka go dira di music tsa marapedi that's why nna ke na peke support-a bana ba go rena ge ba nyaka go letša jwale ka lefase go na le music wa rena go na le rhythm ya rena e le gore e tsamaišana le pelo e le gore bale wa tseba keng karo ka lodula mo le rera basadi le tshwareng ga botse go sita mosadi go sepela ga botse a dule sesadi a tsepele sesadi a ke le a bolela letša dilo tse go kerekeng di letse wena o tla bona mositsa tse ba tswa ao ga e be sa rene mona mo di go lo go le dilo a se ba itsola matseka ba se ka go bona se ba ya jwale ba ya jwale di dira ke ntwe bota go fitile ba bona ntwe bolela go le se di bishor ntwe ngwe driver dilo ka mo morago ke marapedi a bantsi ba ruti ba bantsi ba di mega churches ba ile mo ile ntwe music jwale ba shite le fase ba kitima mo morago le fase batho ba mola the atmosphere is right. What happy? Everybody is happy. Now, whatever ba fita, musadi fita. Hallelujah! Come be muda ya kamol. Asa sukulu wadi. Marwon, what's like? Bam nera ka music. Lebana choki bolela. Ki part 1. Ka music wana ba mudi. Music ba o khona go fodisha dintho. Go le music o mo golla o dira mmele rhythm ya mmele e be ga botse dintho di fola ka pela ge batho ba itwa mo di operation go le music o mo go ra lekiwa ba tswa ba fola go feta le motho a no dula mona ba ile ba dira di study ka music mo ngone ba le tsa music wa rock and roll ba bile di byalwa jwale ge o la rock and roll ba di maploma mo na a se kamela ba a chaba go dipikare a se kamela away from the speaker ka diloti e se gore a ra se tswana bona le tshedi mo beat ye le tsona ke dia phela di na le beat but Satan o dirile alcoholic music di kera ke di kitima ka mo ra ha yona that's why na phela ba encourage bana ba modimo bona go na le dipina tse di botse a re batho ba ba leng go ntle ba rapela dipina tsa go tswa all together go na le dipina tse di botse tse le you can listen to tsa go dira ba be mo di-senseng tsa go na le tse dingwe tsa go di reng go re ke tlhakatlhakano fela ba promoter tlhakatlhakano go re ba saditse ba bina o tsona ke mo mosabalazong or ke mo kerekeng a tsore le alwa o ja rapela go re go na le tlhakatlhakano and just because batho ba kwa botse ka moka go mo fela no Jesus ba tukutukutuku ba ya gole ba batho ba tsara go le modimo a bona modimo mo ke false excitement ke false satisfaction level ba ya re ke lata eng woshi right jwale ye nngwe ya Satana a ya kgonne go e dira which ke a ke a tswalla
Yo mo Satana go no go dira gore a tise botagwa mo lefatse gore o tlile ka pressure e ntšintši ko mešomong ko dikolong mo gotlhe bana ba dikolo a ba sa kgona go khupa kore mmereko o ngwana gago a tla le ona gae le wena o fetsa o mo thuša mo laolapele ko montšintšintši e dirile ke rona re pene dikolo bo sene ntho e so ko ipeletša bana ba ba di rwalang ke ona di feta beka ya ka nako ke le ko technical nna ke ile sekolong ka letlapa bo sene lo tse dintšhi be ke jone letlapa ya ke le thala mo gare ka mo ke something ka mo ge ke tla boa le wa bontšha letlapa e tšhaile e fedile mara one bana ba tsere dibuka tša eng e direla ngwana pressure motswadi ko meberekong ke overtime ke mebereko e mentši di-family ko ba batho o šetse o le ka go bereka o bontse gore wena a o nyako kubiwane o go direla pressure kae kore mo gotlhe ke pressure gore ke letsa bophelo ba letšatši le letšatši ba bangwe ba dirang gore di-improvement tša bophelo bo ya ko godimo standard sa bophelo se ya godimo go sena ntho ya gore kore wena ka re a o bereke jale o gapeletša gore o be le phone ya mohuto o gapeletša gore o be le computer ya mohuto o gapeletša gore o be le ntho ke pressure Satan o dile pressure gore a tla kgone go tla ka setlhare sa pressure kore ge re tswa mebereko re lapile mo le ra re nyake selo so ka ba ra re nyake selo re lapile ba Satan o sentse a tla a re fentse le gore e tlo tsoša pressure ya ke mo yo re tla bona mo ka re lapile kule motho a nyake ntho e ka re itlo go email mo tlhaloga ke pastor ka motho ke lapile gona be ke senya ke re bolelo ja serious lapile ne go no dula ke no relax ke le go tsoma ke relax ke mo le o nyaka ka ntse ka go relax ya gore go ne le mo le ba TV sheet amen a bolele selo sa serious ino bolela challenge di bolela but a one selo sa serious go jela la sela e ke isbaisha ko mara o tsaba re kana ka mola TV ge ntja go bontšha le ke ding so a go bontšha eng tja go bontšha sela go go ne ntwa go botsa yona ka mo ganyane ka bo sa mo go re but wa tseba le lo tja gona that's why lo tja gona a di bua di ga fela batho ba bolele di na le music wa tsona ke that's why ba itse ba lena o tlogera shiba o go re tseba sound ya spoken ya sungo se bona o ikole ko TV o se pongo sietla o le di mo di alla ke tlo go la trompet ntlane me la sheke o tseba ke sound ya spoken o butse ke ma ba o rutile ona ko TV gore ko sietla o le sound di dingwe tša mokutana ke di page di tlakane ba bereka na le wena ba o program a botsebotse ba o tla go no go mola gore tu o ka re go tlo dia ntweng jwale o tla mo ba re 30 minutes of silence o ka se yemele ka re go mo ke solela o ka re mola go itla sepoko sa go kae jwale o tšwile ke sasa le wa go bereka wa o program ka di dintsi gore bana ba modimo le bana ba banyane gore ngwana a tloga mo a nya ke selo jwale o dira gore re be le pressure gore a tla re fe mokgwa wa entertainment gore a tla ska tla ba le nako le tla modimo too much pressure vale ke mmare ba ngwana modimo o tseba dilo tse di gona ntse sa kana e dile go nyola tikile dijo tse re di ja mana ba modimo ke tsona tse dira batho ba beso re tloga mata di bereka na le system ya motho go le tse di mo fe ja o di ja di re robala ke ka mo ba di tshetse metswa go ka mola garo di roba tse motho dilo tse e bolela the spirit of donkey but Satan o tsene ntho a itlisha ka mo kere bale e dira re tswa fa dilo ka mo bale dilo tse di nya ka rena mo modimo Satan ke ntho a e shumisitseng go e repeta ga e lwa le bana ba Israel gore a ba paledise gore ba dire ntho a modimo Satan o no bona ba gore ke tla ka ba gone ke ba fa overtime are overtime amen wa tsa ba bereka in and out gore ba ya ga ba la le ba tla a ba go bolela le motho a ba go tla selo o lo tla ba dula ba roba go tla go bona gape go mogobe ga Satan o disele ya moleo le dira batho ngwana modimo o re ntse a tseba ga botse go na le le ya molelo mo la ga le lo le nyaka le ya molelo mo kilela mola le nyaka a le rapedise bana ka mo gae yena bophelo ba gago ntse di tlhokang go ntse di bona ditsenye di ka be di luka ka mo lapeng la gagwe di nyaka thapelo ya gae
iseng thapelo ya motho Africa motho a iphenako leemo lela la go mmereko ba leemo la go sekolo ba la mo baagisana ba la mo motseng le no le dutsiwa le leketile go mo le thomarai bogodi bo bo le mo bo nyaka re go thoma patrol le motso kana nini every time ke nna le a patrol ba wa tse o bua mo la patrol mo la pile o la pa mo la ra se nyaka selo patrol tse di na le di feedback ba kala bo kae re dia sande o go ele ka mo tsibisi go ra na ba na re kutsi a so la bisi ke rena se kwa le ba la bisi ke tidimo ye yone nyaka naka ya yone ke mo patrol o sa re la bisi so di re service o patrol ka pelu ka mo ka ba lo se di o tle service o go re botsa nna ka patrol margo patrol ba go ka service ba lo se nyero khona go balance le tsa bana ba motho ke no shumisa patrol mara ke to ntsi ko a bona wa sina selo se mo ka teletsa mara bonya ka ngwana modimo wa botlhale mo ra solo ta ya tshola bana ba modimo go re go be le nna ya go bala ngwana modimo ka se go ka sona go iphemela bibele o bona gore o kgona go emalana le leemo ge le ngwana modimo o tlo le mo re ka metla go le ballana le leemo go na le mangwalo a tswelelang a le ka go botsa leemo le tshwanela mo Bible a le ka go fa tumelo le ka go fa kana mara ge o soma o sabala mangwalo leemo le 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 tla le go thuba tlho a o sa le ngwalo le le tao o ba wena o bua le gore o ga kaneng ga o tlo dire jwa Satan o ke ntse Satan a berekana le ba o tlisa leemo le la a re fentse gore a ka re tsa bele mpotse ba le ge o tla pile ndene kwale Satan o litsa music go mo ka go tutuf bana ba go sekolo go la tutuf ke sa ma ba tsa ma ka tutuf ke re ga o itsa mo kereke o go ja re jwana go fitla mona o re ngwana le go sekolo nga sa go lothile ja botse jale go sekolo go ka o re ga ta service ona go wes ka ro to go ja na re jole nna ke jwala ke ne beat ke lo wa motho ke go bolela go re mo go ro robala kanya ga beat that is why go bazalwaneng ke go bazalwaneng ba tlolwaneng ana ke o rapela enje moruti a re raso ano re rapela ba fela ba gwa re ba re o man kana ba nyaka ka mogwa wa ke kana ba le mo le motho a sa gona bula fa sa no tshile ba sone ba fela ba gwa re nyane twe ba beta ka no ba two are hallelujah powerful azulu ba kon jwa bolela no ba batla ka lotse jwale go etla mo dula mo la o go ja re bolela re jwa le o totja o dira wa magana wa le mo ikai o nya kai apa nna mo business ya le nju nya kai ngwe le ka mo la pela gona nna go shini le faso ke theletse le mo rapi shini ba nna ba rapela ka lotja ha ngwana modimo bophelo ba ha go le dingilo di jemile wa di bona di sepele di nyaka wena mara a ona na kwa tsona because you are overweight wa robala o no rapela thapelo ngwe le a se thapelo ya go ba le maka e le ka garame ya selo yo ba thapelo ya go khotsofatsa le tsona ga ba a iphushi selo ka re wa bona ke gale o e rapela ene dilo di sa eme ya o bontsha ona le ntweng o itse nako Satan o tsitse ka mogomo wa le ka gore tla gore se ka bona nako le ja serious se ka di tsa serious le polelo ya nna se ka ba serious le mesepe ya rena le Thomas ka ba serious e ka sa ba serious o ka sa rata khatho e ngwe le ngwe ka lejula modimo bong ngwana o thoma o se ga dikhona o shaite le tsa modimo o itse re wa lo ka mara bibele re ta go bontsha go atlholwa ya le dilo tse di na le mo ditlo a tlholang gore ya nna be ke no re le bana ba modimo a re tsweng ke boroko bana ba modimo le fase le ka fase ga kgatelelo e golo kudu re le bana ba modimo re sone go ba re ba fenya rena a re tsole ba metlele a gale ne ba fenya ba kitimiswa ko mashokeng rena a re kitimiswa mo mashokeng re gatelelwa ka nako re sone re le bothata ba nako e re pete na ba le sela Abraham na le le sela le rena ke sone re le ke tsona se tsa bo busy bo bontšintšintšintšintši bo busy bo bontši bo go le dintsi re ba busy ka ba la ke lo jere dinya ka ja bophelo ba ka ke mara a se go sena jona wa ba dilo wa bona lo mela one tsona ke neng o di bereka la one go dipetsa o dipetse ena so tlhokofala jwale ke ya go bontšha no tse botse a so ke tsona ke mo tso so go bona di tla ka matla o di bee o bona re ye e tlo mpaledisa intiela nako e ntsi kudu le motsimo o gona go lebella tse di tlhokegang tse di botlhokwa tsa bophelo tse dingwe tse ngwana morena o yo kuisa re wena wa modimo ene Satan ka so lo so go ja mala o re ma yo fa tsona o ba mme ka jona mo sentse lo tse dintsi kudu by the time o dula fase o tsang tlo dula fase lona ra wa ish
yo ka tla ka khutsa a so khutsa selo bebele re monno mongwa le silula go mo la luka a be ja go boketsa re bela moya wa ka dula fase o ipsine ka dilo bebele re a sa bolele dula mo la tla la re shitso se o sa tsebeng gore bošego ba jetile moya wa tseiwa o kere nako ntši a šomela dilo tše dingwe šitile di tletse a sentse a dije bophelo ba se ka o di bereketse jale bana ba modimo re tshwanetse re kgwetse balance ka gara maphelo a rona go na le pressure ya the standard of living go na le pressure ya dilo ko mmerekong ka mo lapeng mo gotlhe mo sepela gona bophelo mo kgatelo mo baagišane go le ngwana modimo tshwanetse o tsebe gore ke mokgwa wa sathane wa go gatelela go tagala fase ke le kwa ke bolela ka the spirit of drunkenness ke bolela gore dilo tse ka moka tsa sathane o dira leemo mo gore a tla go fe pilisi ya gona ka o fa kgatelelo ka mo rata go fe ntho engwe ya go tlosa kgatelelo eo ka a go direga o direla appetite ya selo se mara o a tseba re ga ba le piano tsela tsa gare mo la tsile go nyaka batho ba ya mo tsona ba ka seye jalo o tshwantse a ba gatelele gore ka mo gare ga bone go tlogo lenyoro la mantebe re no bula wa tseba bro ba tseba mo nyaka motho yo khutsa ne gore ke nyaka ba gole ke no khutsa amen ka re ke nnete o gateletswa ke jalo na o tlo nyaka go khutsa nka khutsa ka a re bona yang ko kae go ba ra ona ka service no dula beke mo o le ona o bona re ya service ile ona motho ke le khutsa beke tse ka se ka plan o tlo ye mo go fitla ona go fitleng ona ne o ritse mo o iketile a ka se go tlola wa sala khuditseng ye ngwana yete go bua mo tla bo taile ke ntonyane mo a ka se ruisha kwa service ile o na ntwa e bile ye go tlo go ditapa ka tsela ya go tseba kene ene o tlo bua mo wa tsena go ntshi kudule ka go ithotola e shete ka mo pelo ya gore ke re o tla ilatla e bua gore ke re e bua because why ke mmere kwa le nao so ka re ya bana ba o dibe ke no re a re phafure modimo a re dira ga botse re se kara le mogwa wa le naba ene re tlhokomele le naba se la re dire le di khotsofale di dingwe tsa go sebetsa le tšela modimo ntwe ka moka bana ba modimo ke e bushwa ke Satan right from at the earth go ke vekile kereke o itse magoši ya lefase magoši ya kereke ya tsara le dikereke tse dingwe system ka moka ya lefase e agile ka mokgwa gore e gatelela morapedi wa nnete morapedi wa nnete ke gore a dule mo matolong a nyeke modimo a ephe nako ya modimo se ke ra le kgakanego ya lefase la ka keno modimo a khutshwa le tlhonofatse re ya le bana ba morena a re tswa le matlho a rena modimo wa rena kgoši ya o loka wena alfa le omega le mo sebeke sa jole modimo a ka re sa kwele lentšu la gago kgoši ya ka re leboga re leboga lerato le kwele botlhoko tše wena o direng ka tsona go tlhaga jwale re sa kwele papa lentšu la gago le jwale papa re thuše re kgone go lebele ka ra maphelo a rena re kgone go bona re fetša nako ntši ko kae re dira eng ya mang modimo a ka re be le nako ya lentšu la gago papa re thuše o fe botlhale o kgone go remule ka re kgatelo ya nako e malapeng a rena kgoši ya ka dilo di kgone go dula ka order banna ba tšea mafelo a bona mo malapeng a go leader malapa kgoši ya ka malapa a se ka no ya pele a sena boetapele bja thapelo basadi bona ba tšea mafelo a bona morena malapa a se ka no ya pele papa a sena tlhokomelo ya mma bana ba kgone go bolela bana tse di tshwanetseng ba kgone go bona legae le gabotse le ka ba legae lefelo la go khutsa bana le bona ba tšea mafelo a bona modimo a ka ba tse gore kgoši ya ka bana le maikarabelo kgoši ya ka o dira batswadi ba le bona se ka ba dula ba belaela ba matlotlhe e be ba ba kwang ba thuša batswadi ba latela dikeletšo modimo a ka ga o le papa ba le ba ba matla mo lentšula ra kgopela jwa letlhonopa tša phuthego ke papa re dire ka botho kgoši ya ka re dire ka mogao o re kwele botlhoko papa re kgoniše o re fenyetse papa ka re dilo ka moka re tlatse ka matla le jwane ka kriste jesu re kgopele di rapela sa tlo tsena beke ngwe morena tsena le rena o dire ka botho re etelele pele modimo ka re a matla ka moka kgatelelo papa re fe strength sa go fenya modimo ga re tswelele papa re le gabotse ka dikgopolo tse di fodileng le meboa e fodileng re kgopela jwale re ineela wena re dumela bitso le maatla la kriste jesu morena wa rena amen